nase bese ngalokho hlanze ikhulumela kwethu nje hayi wethu. So did you pay him for? Ayisenkingeni laba mfowethu, kinga mangalisana. Bonke labantu abasayina ama-contract okusebenza abana provident fund, abana ma-leave, abana salary pay slip, abanye baholelwa ngezandla. Yeah. So what about those? Kuningi nje konakele, bayasatshiswa babanjelwa imali zabo ngokungemthetho. 2021, isn't it? Sisebenza lo msebenzi-ke lana i-MKP Labour Desk, thina siyona ke-MKP Labour Desk. Samalungu nje omkhonto ala eMtubatuba aphekezele nangumhlobo wethu. Kunabantu okuthiwa aba-register, omunye wakwa-register kwa-Labour Desk, wabuya omunye wakwa-register kwa-Department of Labour, waphinde wabhala ukuthi userithayile, kodwa manje akanayo iminyaka ekhomba ukuthi uritayile. Kuningi nje imsangano nobugebengu okwenziwa ama-China la nithi nina azofukula umnotho, kanti azoqoqa umnotho, akeze khona uzofukula umnotho, azowuqoqa. Nokudla okudayisa khona sokufuna siwa-check-ke manje ama-date of expiry ngoba akunye vele ku-expire. In fact ama-China azosibulala, azosiqeda nje. Asibulala ngokufaka amandla ethu, asibulala ngokusidayisela ukudla okungekho lokungena. Abantu abasebenzayo labo kudlalwa ngabo, bayadiza-ke bakhokhela abantu bakwa-Labour. Bafikelani nabantu bakwa-Labour funeka nazi ukuthi nisazoya kuNkulunkulu, nisazowadlula emhlabeni, wakhokha lamacala okuhlukumeza abantu nomntshontsha izimali zabantu nokwenza abantu babe izinja, batrithwe njengezilwane. La ma-China akhokhelwa yini, aphinde asizwa yini ngoba niyakhokhela, phinde khokhelwa ngisho abomthetho, ama-law enforcement agents, ukuthi avikele laba bantu uma benza le mikhuba. Ibuhlungu into eyenzeka laba bantu bakwethu, ibuhlungu. Abatholi ma-leave labantu, ilokhunga yabo, i-lunch yabo iyi-hour, kodwa basetshenziswa o-20 minutes, o-40 minutes, babanjwe banikezwe 20 minutes bedle bemi. Kuningi nje, kuningi. Kodwa-ke into esiyikhuluma ne-China ngoba thina sikuxoshi i-China sithi 1 liyabaholela-ke akufani ngoba u5.8 uma uya ngokuthi bakholela nge-49 2.9 then-ke it makes 5.8, but-ke naleyo mali phela sinasiqiniseko sayo ngoba uma ingekho i-pay slip ibhalwa ngesandla, wazi ngani ukuthi leyo mali kuyiqiniso ukuthi bayayithola. So-ke bafowethu kunzima eSouth Africa, nine nithi kuhlukunyezwa ama-China aletha umnotho. Alikho i-China eliletha umnotho ezweni lethu, bazowuqoqa umnotho bahambe nawo. And ngesikhathi bewuqoqa bahlukumeza amalungelo abantu, bahlukumeza abantu, bayagula. La ekhaya ayikho i-leave yokugula. Into enjani leyo? Ayikho nje leave, annual leave abanayo i-maternity leave. Ayikho nje leave abanayo. And kunenkinga enkulu ngendlela emangalisayo. You don't want to work with us. Hayi kunenkinga impela. Yombona ini ikhanda kuthani siyadlala. Masuka la siyohlela inkuzi malanga yemashi yokushata down lesi sitolo. Azenze lento abasebenzi labo bayifolo bona ukuthi cha thina sesikhathele ukuhlukunyezwa. Ninenivama ukuthi ke hayi labantu bazophelwa umsebenzi, nina nizobanika umsebenzi. Bathi vele bayafana abantu abangasebenzi ngoba mabema befa akutholakala lutho. Kunenkinga la enkulu. Hayi kunenkinga. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. MK Labour Desk belapha eMtubatuba esitolo lesibita nge-Multi Choice Supermarket labathole khona inqwaba yetindo letimangalisako. Uqala njena labantu abanama-contract bayathisebentela njena bakabhaliswa kubo Labour abanamalifu, bathi tiningi tinto lebetindida lapha kulesiya sitolo ke sana, and bantu bakhona baya-exploitwa, bayahlushwa, bayaqilatwa. Bathi kuningi guys lokwendakalako lapha kulesiya sitolo lesilapha eMtubatuba supermarket lekhulu alibitwa nge-Multi Choice Supermarket. Le unwa angathi ngidothi ma-China or ngidothi yini labantu laba, but mangimbuka mina em-China baningi bantu abasebenta lapha kulesiya sitolo, but
bayaqilatwa guys. And bayasho nokusho ukuthi thina sitshela ukuthi ama-foreigner la South Africa so that batokhuphula mnotho wase-South Africa. No, actually batowuqedza mnotho wala South Africa bawuyise ema-countryni abo. Tiningi tindi MK letitholako each and every time evakashela titolo bo-garage. Ihlala nje ithola tinto letimangalisako. Umangale ukuthi how are these people running their shops uma benda abugilingwane lobungaka eSouth Africa. Baphendulile-ke bantu bakhomenta basho ukuthi bayithanda kakhulu lento i-MK because inhle ngendlela lesimanga kuyakhombisa ukuthi bayafuna ukuthi iSouth Africa kube iSouth Africa lengcono. Bayafuna ukuthi ibe clean ngema-foreigners. Uma bathola i-foreign isebenza endzaweni bayayikhipha bathi akungene umuntu wase-South Africa. Lokujabulisa abantu abaningi ngendlela lesimanga. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.